ayawi nakal na badak labet ya muslim adari ku neraka. Allahu Akbar. Nyagi, subhanallah. Tiang begati ku Allah. So apa pergi kediran. Naswati ku Allah so kele aku. Sada di malin so para teran. Sabadi na ema na mimbat tulakit so apa ngunut talirang ku Allah. Sapian turun niringa sagiran wallah na disiran na ema na sulindir. Na pia kada wallah subhanahu wa ta'ala so kapasadan. Na ya pagampagan tini wallah. Na dia muta sumirat ku kapasadan. Allahu Akbar. So sumirat ku kapasadan. Nagiti pagane tini wallah. Saat saya mana nenek kemudian sugal berkata waktu tabligh. Saat saya di masuk suatu koyaman nagal berkata waktu tabligh na sekalian ni pagam-pagane tiuban. Na di tiuban na yaman na petema na nena ringasaan wallahu taala. Ino to na susumirat ko kapasadan na aya pagernya nang kaya galeb ko nabi. Kadi masuk suatu galeb ko nabi. Ada tu dia sa Quran, ada tu dia sa hadis. Na piara lay wallahu taala susopak ko lawasena sunci ka kaptian ko kini surat ko kapasadan. Allahu Lagi ya. Taman nating wallah. Mata nasrallah. Taman nating wallah. Saya dam yang apalad na sunju nabiran. Kadna nami andi kapwa kau mau tabangkar kami. Yami miskin sumanga sahabaku. Ya Allah andi kapwa kau mau tabangkar kami. Miari ngasa sumanga sahabaku. Andi kapwa kau mau tabangkar kami. Allahu Akbar. Mantu na tiyang bagso ka pagpagi ngedami. Di sebab mga pagariya, ada ni kang gelebakatan sangka iya agama. Nakyawing rakaw wallahu ta'ala sutiyo ba yan? Ino to? Niyalipan sa Quran. Di wallahu ta'ala, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu amanna. Wahum la yuftanun. Bariati wallah kagi adikanu di makatutua-tua ada ku mga sambayang iyong. Nabakur kanu pakalilipati yakiatiru anirun samya marati akanu dakur kanu penemitiu basu lagi dinitiu bakana kumya ngauna aniu lagi beri para duan tanu Allahu Akbar angga pakaw kitan wallahu ta'ala tiuba uriano tu nagagi penggastun tanu subang ginawa tanu penggastun su ginawa nagu ema nanina ini babidun wallahu ta'ala suka penggastu tanu ko mga tamu tanu penggastun ka su tamu ka na ubata mo kiran apara sa ginawa nga kanaba ginawairan. Gi pagilain wala at ito amya nagundaman. Paggasto na kasutamu ka, apara sa ginawang ka. Ato na Peter wallahu ta'ala, ti wallahu ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya hadakumul maut. Gusto niyo ati wallah sumiyang asusukatiyo. Gusto kanong kumiyang asusukatiyo. Umasadar kanu penakapakat taling umau kapatay kuisar kanu. Ini sugu wallah. Penggasto ka kumia sukat ka. Allahu Akbar.